Negasni nakaliang kayong ka Jaintia National Council Central Executive Committee. Dia chem wa MLA wa Amburo mo yung woman la hijo ipor ka mo advisor yung ka Mining and Geology Department. Ka jingi chem ko yung to halor kawi ka benta. Hadin wa ka NGT dekhang ya umuyong haw arajar khatso. Hadin ita hawa da sedang transport ya uni umuyong mo wada depti. Dan nakaliang ka NGT da pak kaya ke state government wo chna ka vi ka fund ka watip kam ka Meghalaya Environment Restoration and Protection Fund. Hapo ka guideline yung kani ka fund da klam che ka wato ya kani ka pisa wo collect gi na kini ki chalan mo 5% na ka vi ka chalan. Ya kani ka pisa to open kam ne benta o restore ya ka environment ka wada jot ka wada pra hakitu ki thau ki wada ka jingti ya muyong hakitu ki por. Da war ni tala ya kani ka fund da chna o da chna karpang ni benta wo aging yarap lene kam kata ka rehabilitation chakitu ki bru lene ki yung kisem ki wada chakta na ka jingkhang yung ka NGT ya umuyong te kam ka sen haden wada bodeni ya kani ka fund da file ya ka RTI lengba ka Mining and Geology Department ta hawa pa ya kani ka RTI ka wapen snyaw longo kam ka sen to halor ka jingkali ka wabo chapang kita ki affected person lene kita ki bru ki wada chakta na kani kakam na ka jing chak khang yung umuyong hanrai de panila ka jing tip waka kayi waka ni ka government lang ba ka Mining and Geology Department dale go ne benta o yarap ya kam kini ki long yung long sem ki wada chakta na ka jing khang yung umuyong hanrai ka wapan snaw si ye ikam ka sen ka jubab yung ka department lang ba ka RTI hi ang not available ta na kaliang ka sen ne ka sngi da ka mensen ka jing snaw khia nakabenta ki paitba ki yong ikamtam ya kitu ki long yung long sem ki wada chakta nakakam ki muyong da pa jing tho i chau advisor yang ka Mining and Geology Department usar kermen shila woman la hijoi por kamu local MLA yong tada kerpat iya ka state government lang ba ka yong advisor yong ka boto instruct gi ya ka district level committee yong kani ka fund boto open man gi ya kata ka survey lene kata ka jing tho ya kita ki long yung long sem lane ya kita ki bru ki wachakta da kani ka jingkhang yung ka NGT yo muyong but hejoi por le uegi kalat jingirap lengba yung kani ka fund ne ba da chemi wato da ki sos pa kolor tam ka fund hapo kani ka pisa hapo kani ka fund handres now si ang watang chitengkale harikot wada penam kam gi lene waka Mining and Geological Department da pa go cha kita ki bru ki wada chakta na ka jingkhang muyong ala da kerunya la ka jing kelam yang ki association ma ki wa ki muyong hagini ki singi ki wa dadep wa chief secretary yo wa chief secretary la da kelam wa ka fund de benta ki wa chakta na ka jing chakhang muyong hanre ka jing kli ko ibu yo chief secretary la ne ya minister yang ka Mining and Geology Department yele wa penem kampi ya gani ka fund ne benta yarap ya kini ki buru ki wa da chakta sket kamu da tibi wa ka yo ka kot de hier ga hapo ka is jaintia ka yang i khamtam hapo ka steady waro ka wina ka jingkhang yung umuyong handre saw si ang wa halor wa da ka fund bom kani ka jing lai yung ka fund ulai go chakite ki wato sab uyo ka ho ka tukat ni ki wada penam kam gini benta wa restore lane wa penimbiang ka mariang handre ikam ka steady yung ti binya ya kani tadau ti binya handre ka phangi ka wani chini to ya kani ka jing yarap ya kini ki long yung long sem ta nakaliang MLA Amburom yung da kula da ka asuran bo dawi kelamu wa minister in charge yang ka Mining and Geology Department but hejo por la ina kaliang ka sen da pressure ya ka government boto ya ka hok ka yong kini ki boda chakta na ka jing chakhang muyong kini to ka message ka wakiliar pa ka sarkar penam kam hok ya ka pisa ka boto yong kini ki wa chakta but se ka ju ka por la ka sen daw ya boden go we daw tho go ya ka jing tip ki wa khambanya jing to wa kani ka fon